Nikah cari tanah kancil, kerpui, ben ketang. Samangken acarita binatang nyaman nah kancil cukan kerpui ban ketang se ketang pani tukang afitnaan kancil ban kerpui aduh patokaran. Nikah entar dek ka kerpui pas ketang ngocak dek ka kerpui 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 jawab kerpui apa baen dia tang tang tokar bi kancil kancil atau toran dek engko baen dia ka beletako karo tebas tabu unduk di dudan bang karo tebas tandu samangken acarita binatang nyaman nah kancil cukan kerpui ban ketang se ketang pani tukang afitnaan kancil ban kerpui aduh patokaran. Panikah entar dek ka kancil pas ketang ngocak dek ka kancil 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 jawab kancil ay baen dia tang tang tokar bi kerpui kerpui atau toran dek engko baen dia ka beletako karo tebas aba enter ma penter ban karo tebas ajalon nalesor samangken acarita binatang nyaman nah kancil cukan kerpui ban ketang se ketang pani tukang afitnaan kancil ban kerpui aduh patokaran aduh pas tukar ongku lapangan kancil ban kerpui padeh tang tang tangan ketang bedeh beben kajuh ngok congoan akuloon toloon ngaan sampai buntoon ketang kumuin bi rap rap aduh ketang seburua tak bisa lama larat pas keneng tetek bi kerpui ketang awat tuat aduh cedak ke ketang la temuh mircat 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 ketimun bede orang se afitnaan nikakin ngala deka ilmu nah ketang macam panikah sengak cek ke bayi kempang akhir apapun berhenti di sepalah.